चारसालनि दिपर दामथाम तामा जराव 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी bai khobjak holong mata ADC village amsayo Porimal Debormani tangthainago IPF tibotoni bkhakti kaisa panda songhajakha o pandao nogore motom ongai phai manjaka IPF Central Committee AGS te Mungya Kami block ni BSC chairman Sunil Deborma achukpang ongai phai manjaka Chittomoni Deborma Central Committee AGS te Tulashikor block ni BSC chairman Pradip Deborma Central Committee AGS te Mungya Kami BSC chairman Sunil Deborma Central Executive Committee Rotindro Debormano khobui kubuni azamarok o pandao khorok sini nukhuni khorok nuchi voters IPF ti bodoni bana rom phaikya borok no bodoni bana ya pharai lamsegui naharka Central Committee ni AGS Pradip Debormano khobui AGS Sunil Deborma IPF ti brama sa yaga phanero IPF ti phanero khabai khobai lamsogo IPF ti long le ti long le you IPF ti long le ti long le anh khách cho IPF in tổng này anh thì phải làm thằng cả anh cái ha mùi cho mà này thì mà phải sao ta nó có sao mà phải kịp lấy sao phải ta oh laga sat parba buta bas tini sini salka khoi division aro motai ADC village holong motai ADC village kaisa sini joining program sini aro joining khaika sat family 22 butar जों बरंनो खाबाय खोबाय लाम सगै जों नाहारका मानजाखा सिनि अरो सिनि तुलासिकनि ADC ब्लॉक नि चेयरमैन तथा पार्टी IPF नि AGS तै सिनि सेंट्रल कमिटी जत्तो आदं संतंगो सिनि रथेन सिनि दाबिमल तै जत्तो अरो डिविजन नै सामखाय दनाय जों बरंनो जों जत्तो हामजागुं रिवैनो बसकांगो जों IPF पार्टी पार्लियामेंट जे सानमुंनो तैबो जों सभा कथर खाति सावै जाते सिने ओ मान थाइनो तिखायना बागै जों दिनै ओ माहाय प्रग्राम खाय जयनिं प्रग्राम न हातो